3 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, президенти Кумитаи Миллии Олимпӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар маросими ифтитоҳи нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба куштингирӣ дар шаҳри Душанбе иштирок намуданд. нахуст дар ошёнаи дуюми муассисаи давлатии қасри теннис ва маҷмӯаи обии пойтахт сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз осорхонаи навтаъсис боздид намуданд. дар осорхона ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таърих ва дастовардҳои соҳаи варзиши куштингирӣ то замони истиқлол ва баъди истиқлоли давлатӣ муаррифӣ карда шуд. сипас президенти кишвар дар толори бошукӯҳи маҷмӯаи варзишӣ дар маросими ифтитоҳи нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба куштингирӣ бо паёми шодбошӣ суханронӣ намуданд. дар толор 3000 нафар иштирокдорони чорабинии бошукӯҳи варзишӣ, меҳмонон ва варзишгарон, намояндагони 63 давлати ҷаҳон ҳузур доштанд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст ҳамаи меҳмонон, варзишгарон ва дигар иштирокдорони чорабинии бошукӯҳи варзиширо ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфтанд. президенти кишвар аз таърихи бою қадимаи намуди суннатии варзиши мардуми тоҷик куштингирӣ ки таърихи беш аз 5000 сола дорад ёдовар шуда, оид ба дастгирии давлатии он андешаронӣ намуданд ва рушди бахшҳои мухталифи варзиш бахусус куштингирӣ ва аҳамияту афзалияти баргузории чунин ҳамоишҳои бошукӯҳи варзиширо басу муҳим арзёбӣ карданд. зимнан аҳамияти куштингирӣ дар тарбияи рӯҳиву ҷисмонии инсон бахусус наврасону ҷавонон махсус таъкид гардид. сарвари давлат иброз доштанд ки муҳайё намудани шароити созгори инфрасохториву ташкилӣ барои рушди варзиш ба шумули куштингирӣ дар маркази таваҷҷӯҳи ҳукумати Тоҷикистон қарор дорад ва бо талошу кӯшишҳои пайваста куштини миллии тоҷикӣ мақоми байналмилалӣ касб намуд. натиҷаи тадбирандешиҳо дар ин самт аст ки кишвари мо имрӯз мизбони чорабиниҳои гуногуни байналмилалӣ оид ба ин намуди варзиш аз ҷумла нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба куштингирӣ мебошад, изҳор доштанд пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. дар идомаи суханронӣ президенти кишвар таъкид намуданд ки бо шарофати соҳибистиқлолӣ пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе, илова бар ин ки мизбони ҳамоишҳои гуногуни байналмилалӣ оид ба об ва дигар масоили глобалии сайёра мебошад, дар ин шаҳри зебову муосири тоҷикон бузургтарин чорабиниҳои сатҳи байналмилалии варзишӣ низ баргузор мегарданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки мо минбаъд низ барои дар сатҳи баланди ташкилӣ доир кардани чемпионати Осиё, ҷоми Осиё, чемпионати ҷаҳон ва ҷоми ҷаҳон, инчунин дигар мусобиқаҳои сатҳи баланди милливу ҷаҳонӣ оид ба куштингирӣ талош хоҳем кард. пешвои миллат баргузории чорабинии сатҳи баланди байналмилалӣ, яъне нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба куштингириро омили муҳими тақвияти саломатӣ ва дӯстиву ҳамкории инсонҳо ва пойтахти Тоҷикистони азизи мо шаҳри Душанберо шаҳри сулҳу дӯстӣ номиданд. дар фароварди суханронӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо итминон изҳор доштанд ки баргузории ин чорабинӣ марҳалаи тозаеро дар шинохти варзиши миллии тоҷикон дар сатҳи ҷаҳонӣ оғоз менамояд ва ҷаҳониён шаҳри Душанберо ҳамчун мизбони мусобиқаҳои бонуфузи байналмилалӣ беҳтару бештар мешиносанд. пас аз суханронии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маросими ифтитоҳи чорабинии варзишӣ барномаи рангини фарҳангӣ барои меҳмонон ва иштирокдорони нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба куштингирӣ баргузор гардид. баъди анҷоми барномаи фарҳангӣ дар ҳузури пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон куштини варзишгарон аз рӯи 4 вазн барои дарёфти пирӯзӣ дар марҳилаи ниҳоӣ сурат гирифт. тибқи нақшаи тақвими чорабиниҳои Федератсияи байналмилалии куштингирӣ бо дастгирии бевоситаи ҳукумати Тоҷикистон, хоса президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҷонибдориҳои ҳамешагии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз 28 август дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба куштингирӣ оғоз гардид ки то 31 август
ادامه می‌یابد. در این چاره‌بینی سطح بلند اشتراک ورزشکاران 63 دولت در نظر داشته شده. قوه‌آزمایی‌ها از روی وزن‌های مردان از 65 تا جمعی 95 کیلوگرم و میان بانوان در وزن‌های از 52 تا جمعی 70 کیلوگرم برگزار می‌گردد. مکان برگزاری چمپیونات مؤسسه دولتی قصر تنیس و مجموعه ورزش آبی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه معین گردیده است. 31 اوگوست مراسم جایزه سپاری و جنبش نخستین چمپیونات جهان اوید به گشتینگیری دایر کرده می شود. مبلغ عمومی جایزه ها 400,000 دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. مورد ذکر خاص است که جانور نادر تاجیکستان ببر برفی رمز نخستین چمپیونات جهان اوید به گشتینگیری پذیرفته شد. هدف برگزاری نخستین چمپیونات جهان اوید به گشتینگیری در شهر دوشنبه که توسط دستگیری و پشتیبانی حکومت تاجیکستان صورت می‌گیرد، در سطح جهانی معرفی کردن تاریخ، فرهنگ و مدنیت خاص ملت شرفمند تاجیک و احیا و رشد گوشتین ملی تاجیکی میباشد. باعث افتخار است که در دایره برگزاری نخستین چمپیونات جهان اوید به گوشتینگیری 29 اوگوست سال 2024 با اشتراک نمایندگان 62 کشور عالم پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان یکدلانه پرزیدنت افتخاری فدراسیون بین المللی گوشتینگیری انتخاب گردیدند. در مرحله نهایی رقابت‌های گوشتینگیری پهلوانان از روی 4 وزن تا 65 70 71 کیلوگرم و جمعی 95 قوه‌آزمایی نمودند. در وزن‌های تا 65 71 و جمعی 95 کیلوگرم گروه مردانه ورزشکاران تاجیک مولا رجب خلیفاєв، مسعود احمدزاد و شکرمحمد میرمحمدov پیروزی به دست آورده نخستین چمپیون‌های جهان دایر به ورزش جهانی گشته گوشتینگیری شدند. در وزن تا 70 کیلوگرم میان بانوان ورزشگر جمهوری ازبکستان گلنازه متنیازова چمپیون جهان و شاهده قلندرova صاحب جای دوم و مدال نقره اولین چمپیونات جهان اوید به گوشتینگیری گردیدند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به غالبان وزن تا 65 کیلوگرم مدال ها و جایزه های نخستین چمپیونات جهان اوید به گوشتینگیری را تقدیم نمودند. با جایزه داران وزن تا 71 کیلوگرم مدال و جایزه های نخستین چمپیونات جهان اوید به گوشتینگیری را رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و برنده مدال برنجی بازی های تابستانه المپیک پاریژ 2024 تیمور رحیموف تقدیم نمودند.